Koncert koji se treba održati u Kijevu, No Smoking Orkestra, otkazan je iz razloga što je gitarista ovog benda Emir Kusturica nepoželjan u ovoj zemlji. Razlog za ovakav stav ukrajinske vlasti je navodno Kusturičino političko angažovanje u sukobima u ovoj državi. Do sada je nepoželjnim osobama na tlu Ukrajine proglašeno 11 ljudi, među kojima i režiser Kusturica. Kako doživljavate činjenicu što su vam ukrajinske vlasti zabranile koncert u Kijevu 28. jula, s čime to možete da povežete? Moja namjera da se pojavimo u Kijevu na godišnjicu i proslavu takozvane Vladimirove Rusije, odnosno Rusije cara Vladimira, odnosno Kijevske prve Rusije hrišćanske, je bio zapravo jedan odgovor na poziv koji bi svaki hrišćanin prihvatio, a kamoli neko ko je posvećen hrišćanstvu i ko sebe doživljava kao dijelom evropske civilizacije koja upravo iz hrišćanstva proističe. Ta zabrana je klasični trik koji obrće stvari. Od fašista pravi antifašiste, od antifašista fašiste. Mi gledamo već to duže vrijeme i sad bi neko u stvari da ponovi onu priču iz filma Underground, da je ljudima rečeno jedno, a da u stvarnosti žive drugo. Tako da ja nemam mnogo iluzija oko nečeg što, međutim, problematično je samo to što se ja pojavljujem kao čovjek kome se zabranjuje dolazak, samo ne znam na osnovu čega. To smo mi imali u staljinskoj eri, to smo imali u periodima diktature i kao da je to nagovještaj praktično jednog novog perioda kad će tehnološki razvoj i ova civilizacija da ukine praktično svoje porijeklo i da ustanovi jedan totalitarni režim koji će tako možda zabranjuje kome god želi i kojim se ne sviđa da stignu u neko mjesto. Meni da je stalo da dođem u Kijev, ja bi došao. Pošto snimam film i kako sam zauzet u zbiljnim stvarima, tako se tamo neću ne pojaviti. Odnosno, meni ne može da zabrani niko ništa. Šta bi mogao biti razlog da vas proglase personom non grata? Ja sam samo vidio da je ministar kulture predložio ministru unutrašnjih poslova, a razloge uopšte nisam vidio. Razlozi su vjerojatno ono što je moja bliskost ka ruskoj kulturi i poziciju u kojoj vidim da je Kijev stradao na sličan način kao što je stradala Jugoslavija i da je ta destabilizacija svijeta dio tog kruga koji se neprestano zatvara, u kome rat, kapital i profit igraju glavnu ulogu i gdje se zapravo jedna strana koristi ostatkom svijeta. Do čega mogu da dovedu takva reagovanja Kijeva koje umjetnike i kulturne radnike stavljaju na crne liste? Ja mislim da je to upravo ovo prethodno što sam govorio, da zapravo čovječanstvo izgleda stremi nekom tehnološkom kraju u kome će totalitarni režim da preuzme ono što je bio kapitalizam. Jer šta znači da se nekom zabrani dolazak negdje? To ja mislim ni u srednjem vijeku tako nije bilo. Kad su vladale sjecike se, bitange i obični mangupi u određenim carevinama. Ovo je neki obrnuti proces koji, kažem, liči na upravo ono što demokratija propovijeda, s druge strane se radi potpuno obrnuto. I mene ne čudi na neki način da je neko ko je došao na vlast državnim udarom zapravo reaguje na obrnut način od onoga čime se predstavlja. Dakle, ako je neko pučem stigao na vlast, on će rješavati sve druge stvari preko, pa i slučaj nečije zabrane, odnosno dolaska kulturnom radiju. Mislim da je to taj novi koncept koji nas, nažalost, u budućnosti čeka ako se ne odbranimo od njega. Zašto ste riješili da održite blagotvorni koncert u Ukrajini? Zato što mislim da je vrlo značajno da se takva jedna civilizacijska tekovina održi i pošto je Vladimirova Rusija bila prva Rusija, odnosno Kijevska Rusija stvorena u 9. vijeku, činilo mi se da bi bilo sasvim prirodno da budem tamo.
Bilo je nekih informacija da se spremate snimati film o Krimu. Ako je to tačno, kada počinje snimanje i kada ćemo moći vidjeti film? Da, ne, to se stalno ponavlja kao kad god se desi nešto važno u istoriji, ja snimam film o tom. Niti sam ja rekao da ću snimati film o Krimu, a ako bude neka prilika, ako bude neka dobra priča, zašto ne? Kako ćete reagovati na to što su vas proglasili nepoželjnim u Ukrajini i da li ćete imati želju da to prikažete sa neke umjetničke strane? Nemam ja nikakvu potrebu da njih prikazujem, ja mislim da se oni dovoljno prikazuju. Oni su stigli na vlast vojnim udarom, oni su jedan dogovor o mirnom rješavanju ukrajinske krize pretvorili u rat. Oni su po svim podacima žrtve jedne vrste zavjere koja je postojala i koja je na Majdan dovodila ubice koje su ubijale i aktiviste i policiju. Dakle, to je bio jedan koncept razaranja jedne zemlje i ljudi koji su došli na vlast nisu dugog vijeka i sigurno da će stvarnost njihova da i ono što im sa strane rade, da ih iskoriguje. Tako da ja ne mogu da kažem da sam ponosan što mi neko zabranjuje da dolazim, ali mislim da to jeste logično. Ako neko želi da dođe na obilježavanje jednog datuma koji je značajan za Rusiju, jer je prva Rusija i nastala u Kijevu i to je bila Vladimirova Rusija koju je donio i hrišćanstvo u Rusiju i utoliko je obilježavanje tog datuma vrlo logično u suprotnosti sa onim kako oni doživljavaju danas svijet. Oni ga doživljavaju upravo antihrišćanski i anticivilizacijski. Oni se služe najružnijim sredstvima da dođu do vlasti, tako su stigli na vlast, ali mislim da će tako i da odu. Šta za vas znači što ste dobitnik medalje Petra i Fevronije, zaštitnici porodičnih vrijednosti? Kako ocjenjujete takav gest iz Rusije? Pa ja mislim da je to jedna logična posljedica koja proističe iz mog života. Ja sam čitav život proveo u jednom paralelnom vremenu u kome su bile dvije priče. Jedna je bila porodica i s druge strane kreacija. I između te dvije sam se čitav život i kretao i toliko mislim da ta nagrada dolazi kao rezultat ideje o tome kakav treba biti. A ja sam se trudio da budem upravo takav kako ta nagrada nalaže. Koliko je po vama značajna podrška tradicionalnim vrijednostima? Pa ja mislim da tradicionalne vrijednosti vrlo često mogu da budu sumnjive jer se pod skute tradicionalizma skrivaju svakojakvi lupeži. Ali mislim da je velika ideja da zapravo čovjek mora jednom nogom da stoji u tradiciji, drugom da je iskoračio u sadašnjost, odnosno u budućnost, da prihvata sve ono što koriguje tradiciju, ali što je na neki način ustanovljava. Zašto su vas stavili na spisak persona non grate u Ukrajini i kako ćete reagovati? Da li ćete imati želju da to prikažete sa nekim umjetničkim? Kakva je situacija danas na Balkanu poslije Srebrenice? Da li je to pritisak sa zapada i da li može doći do novog rata? Teško da može da bude da je to izolovan incident. Ja mislim da obavještajne službe divljaju po Balkanu i da u stvari stvaraju, to smo neki dan vidjeli u Makedoniji, ja mislim da oni vršljaju i da će oni učiniti sve da destabilizuju ne samo taj južni Balkan, nego i kako oni kažu zapadni, činit će sve da naši životi budu teži i ja mislim da taj recept kojeg je Andrić primijetio da se zapravo komšije gledaju iskosa i mrze jedan drugog, da jedino kako budućnost može da bude obrnuta u korist tih komšija je da jedni s drugima razgovaraju, ali ne preko posrednika sa zapada, svakako ne.